Dobar dan, petaci. Moje ime je Sanja Stefanović, a današnja lekcija je nasleđivanje i evolucija i život u ekosistemu, sistematizacija. Pređimo odmah na prvi zadatak, pošto imamo puno posla. Odredi koji su iskazi tačni. Nasleđivanje je prenošenje osobina s roditelja na potomstvo. Da, tačno. Na potomstvo se prenose nasledne i stečene osobine. Netačno. Na potomstvo se prenose nasledne osobine. Tačno. Adaptacije se ne prenose na potomstvo. Netačno. I osobine se prenose na potomstvo procesom razmnožavanja. Tačno. Koliko ste ovo sve dobro rešili, imate dobru osnovu za dalje ponavljanje ovog gradiva. Budite pažljivi. Gde su zapisane informacije o naslednim osobinama? Imamo jedan crtež koji prikazuje ćeliju, a u ćeliji jedro. U njemu nasledni materijal. Nasledni materijal, a na naslednom materijalu, odnosno na dezoksiribonukleonskoj kiselini, odnosno na DNK, nalazi se gen. Geni su osnovni nosioci promenljivosti kod organizama i na svakom genu je zapisana informacija o nekoj osobini. Dakle, informacije o naslednim osobinama zapisane su u genima, a geni su delovi naslednog, odnosno genetičkog materijala. Da li su sve osobine nasledne? Ne. Postoje nasledne osobine, stečene i nasledne osobine na koje utiče sredina. Pa da vidimo. Ovo su neki primeri koje su osobine nasledne. Ofarbana kosa? Naravno nije. Boja očiju? Jeste. Preplanulost? Ne. Gojaznost? Mi bismo svrstali možda ovaj treći deo. Nije baš potpuno nasledna, ali postoji neki nasledni faktor na koji će da utiče sredina, odnosno način ishrane, fizička aktivnost, period u razvoju itd. Brzo trčanje? Ne, naravno da nije nasledna osobina, zato mora mnogo da se vežba. Ušna resica? Da, jeste. Boja perja kod ptica? Da, jeste, bez obzira koliko god čudna i zanimljiva i neobična bila, boja perja ptica jeste nasledna osobina. Građa srca? Da, naravno jeste. Imamo sledeći zadatak. Raznolikost među jedinkama iste vrste naziva se varijabilnost. Proces koji omogućuje održanje varijabilnosti je polno razmnožavanje. I evo ovde jedne šeme koje prikazuje određeno polno razmnožavanje, u slučaju kod čoveka. Prikazana je jajna ćelija i spermatozoid. Prilikom spajanja jajne ćelije i spermatozida dolazi do oplođenja. Nastaje oplođena jajna ćelija koju nazivamo zigot. Iz nje se razvija prvo embrion, pa plod i na kraju samostalna jedinka, u ovom slučaju to je beba. Osim polnog razmnožavanja, na varijabilnost utiče i uticaj sredine. Znači, varijabilnost zavisi i od uticaja sredine. Koji je značaj varijabilnosti?
Jedinke iste vrste se razlikuju po izgledu i ponašanju. Što je veća varijabilnost, postoji više rješenja za neke probleme sa kojima se jedinke susreću u prirodi. A što je više takvih rješenja, veća je šansa za ostavljanje potomstva, odnosno veća mogućnost za preživljavanje i opstanak određene vrste. Evo ga jedan primjer značaja varijabilnosti. Prikazana je jedna vrsta leptira koja ima dve svoje forme, svetlije i tamnije. Ukoliko su stabla na koja sleću svetlija, učljivije će biti tamnije jedinke i njih će predatori lakše loviti, lakše će ih uočiti. Pa će onda porasti pronost svetlijih jedinki te vrste. Njihov procenat. A s druge strane, druga slika prikazuje drvo na kom ima liševa i zbog toga je stablo tamnije. Tada će učljivije biti svetlije forme ove vrste i njih će grabljivice lakše loviti. Pa će onda brojnije postati tamnije forme jedinke. U oba slučaje je jako dobro za vrstu da postoje dve forme koje će onda omogućiti da vrsta preživi bez obzira da li je stablo svetlije ili tamnije. Značaj varijabilnosti za evoluciju. Evolucija podrazumeva odabiranje povoljnih osobina. To dovodi do evolutivnih promjena u okviru jedne vrste, neke vrste. Daljim evolutivnim promjenama takve promjene postaju češće, više ih je i na taj način se javljaju nove vrste. Evolucija je zapravo proces prilagođavanja i traje jako sporo. Ovdje vidimo kako se neki samo predak konja razvijao do današnje vrste i taj razvoj je trajao čak 60 miliona godina. Mijenjala se dužina vrata, zatim izgled prstiju, pa zatim dužina nogu, građa zuba i sve je to doprinelo prilagođavaju u uslovima života u kojima on danas živi, ali je trajala zaista jako sporo. Kod nekih vrsta promjene su tekle paralelno. Pčele ovdje skupljaju polen, a usput i oprašuju ovu biljku. Dakle, korisne su jedne druge, ove vrste. Koji naučnik se smatra ocem teorije evolucije? Da li znate? Prepoznajete ovog čovjeka sa slike? To je Charles Darwin. On je prvi primetio da se vrste menjaju kroz vreme, tokom vremena. Dešavaju se mutacije, spontane promjene, dešava se selekcija, prirodna selekcija, pa i veštačka, kada je čovjek počeo da se time bavi i dešava se nešto što se zove borba za opstanak u prirodi. To je ono na čemu je Charles Darwin zasnivao svoje teorije i mi na taj način izučavamo evoluciju i danas. Odredi koji su iskazi tačni, a koji netačni.
Bespolnim razmnožavanjem nastaju klonovi. Tačno. Klonovi imaju slične gene kao organizmi od kojih su nastali. Naravno da je netačno. Klonovi imaju iste gene kao organizmi od kojih su nastali. Biljke se vegetativno razmnožavaju preko korena, stabla i lista. To je tačno. I četvrto, vegetativno razmnožavanje je bespolno razmnožavanje. To je tačno. Prelazimo sada na priču život u ekosistemu. Na koji način ljudi utiču na živa bića? Ovdje su prikazane 4 slike, da vidimo šta one to prikazuju. Da li se sećate? Rekli smo da uticaj ljudi na živa bića može biti, uopšte na životnu sredinu, može biti pozitivan i negativan. Šta vidimo na prvoj slici? Da li je to pozitivan ili negativan uticaj na životnu sredinu, na živa bića? Vidimo zagađivanje vazduha. Obeležila sam ga crnom bojom, znači da, to je negativan uticaj na životnu sredinu i na živa bića. A na sledećoj slici vidimo zelene mostove. Zeleni mostovi spajaju delove šume koji su presečeni nekom saobraćajnicom kako bi divlje životinje mogle da nesmetano pređu s jedne strane šume na drugu i da se na taj način smanji broj saobraćajnih nesreća i smrtnih slučajeva životinja zbog saobraćaja. Seča šuma. Seča šuma se dešava iz velikog broja razloga i da zaista je negativan uticaj čoveka. Na četvrtoj slici je prikazano nešto što se zove mini hidroelektrane, koje su zaista štetan uticaj čoveka na životnu sredinu, zato što se prirodne reke izmeštaju iz rečnog toka i sprovode kroz cevi. Da bi se proizvela određena količina električne energije, koja i nije znatna količina, a reke isušuju i organizmi koji u reci žive ili koji se napajaju vodom u reci ili se hrane organizmima iz reke, osuđeni su na to da menjaju svoje stanište, odnosno da emigriraju ili izumiru. Na koji način ljudi utiču na živa bića? Ove 4 slike prikazuju 4 nove situacije. Na prvoj slici zagađivanje vode. Jasno je da je negativan uticaj čoveka. Prikazane su i izmeštanje opasnog radioaktivnog otpada i izbacivanje komunalnih i drugih otpadnih voda direktno u ove vodene ekosisteme, zatim ispuštanje nafte i tako dalje. Sve je to vrlo negativan uticaj čoveka. Na drugoj slici prikazan je pozitivan uticaj čoveka, to je pošumljavanje. Treća slika prikazuje lov kao negativan uticaj čoveka i gajenje pčela kao pozitivan uticaj. Pčele su nam glavni oprašivači, oprašuju 1/3 biljaka koje koristimo u ishrani. Koje su ovo vrste i po čemu su karakteristične? Sa leve strane, leva slika prikazuje ambroziju, a desna azijsku bubamaru. To su takozvane introdukovane vrste, odnosno vrste koje su slučajno ili s nekom namerom uvežene u neke ekosisteme, u neke predele gdje ih do sada nije bilo
i gde se niko njima ne hrani, nemaju prirodnog neprijatelja, lubamare, odnosno lako se razmnožavaju i uzimaju prostor domaćim našim autohtonim biljkama, onima koje rastu u našem području, kao što je ambrozija. I to je bio problem da one nisu takozvane invazivne vrste, znači da se brzo razmnožavaju i da se brzo šire tamo gde su dospele. Dakle, to su introdukovane invazivne vrste. Koji su osnovni razlozi nestajanja vrste? Prvo, prirodne katastrofe ili neke klimatske promene koje su tekle sporo. Jedna od najpoznatijih takvih prirodnih katastrofa jeste nestajanje dinosaurusa. A drugo je delovanje čoveka. Primer kako je određena vrsta izumrla pod delovanjem čoveka jeste izlovljavanje ptice dodo na ostrvu Mauricijus, a evo ovde još jednog primjera gde se smanjuje brojnost, na primjer, belih medveda zbog klimatskih promjena, ali te klimatske promjene nastaju delovanjem čoveka. Evo još jedne slike dabra u zasavici. Da li znate kad bi kažemo dabrovi u zasavici, oni su simbol čega? Oni su simbol uspešno sprovedene reintrodukcije, vraćanja živih bića u predele gde su oni ranije živeli. Dabar je namerno vraćen u zasavicu posle mnogih studija i proučavanja i sada se i širi nekim drugim vodenim staništima u našoj zemlji. Zašto biljke i životinje izumiru, a ne prilagođavaju se promenama koje se trenutno dešavaju? Misli se na ove klimatske promene, globalne zagađivanja ili otopljavanje itd. Klimatske promene i zagađivanje životne sredine ubrzano menjaju uslove života. Naglasak je na ubrzano. Organizmi nemaju vremena da se prilagode. Zašto? Zato što evolutivne promene teku jako sporo, milionima godina. Sjetite se primjera konja od malopre. Značaj biljaka i životinja za čoveka. To sigurno sada već prebirete po glavi i sećate se šta ste sve učili, šta ste sve rekli. Za biljke, ishrana čoveka i životinja, proizvodnja kiseonika, smanjenje koncentracije ugljen dioksida u vazduhu, jer u procesu stvaranja hrane, u procesu fotosinteze koriste taj ugljen dioksid, očišćavanje vazduha, imaju lekovito dejstvo, koriste se za proizvodnju tekstila, papira, nameštaja, za izradu kozmetičkih preparata, za ogrev. Da ne zaboravim ovde da kažem i to da upijaju određenu količinu sunčevih zraka i da na taj način i smanjuju količinu toplotnih zraka koji dopiru do samog, na primjer, betona ili do naših zgrada i tako dalje. Dakle, smanjuje se globalno zagrevanje ukoliko ima više biljaka. Neke vrste značajnih biljaka, da ih prepoznate i da vidimo zašto su značajni. Šta je ovo? Pamuk
i od njega dobijamo tekstil, odnosno pamučne tkanine. Druga slika, paradajz se koristi u ishrani. Treća slika, kamilica koja je lekovita biljka. Četvrta slika, divlji kesten koristi se u kozmetici za proizvodnju nekih šampona, na primjer. Sljedeća slika prikazuje suncokret kao industrijsku biljku. Od nje dobijamo ulje. Četvrta slika prikazuje bođoš koprivić i on je karakterističan za gradske drvorede, na primjer. Zaštitni znak je našeg Sombora. Znači biljaka i životinje za čoveka. Životinje, ishrana čoveka, domaće životinje, kućni ljubimci, oprašivači, za izradu ukrasnih predmeta ih koristimo. Neke vrste značajnih životinja su ovde prikazane na slici pa da ih prepoznamo. Pas kao kućni ljubimac, konj za sport, može biti kao domaće životinje, nekada se koristio za prevoz, za rad. Pčela, proizvodnja meda, ali naravno oprašivanje mnogih biljaka. A onda vidimo jednu kokošku, znači od nje dobijemo jaja i koristimo u ishrani. Da li je neophodno koristiti delove tela životinja kao odeću ili za ukras? Naravno da nije. Danas postoji toliko puno raznovrsnih veštačkih materijala koje mogu biti verne kopije svega ovoga ukoliko baš takav dizajn želimo. Da li je opravdana upotreba laboratorijskih životinja za istraživanje? Samo ukoliko je neophodno za očuvanje zdravlja i za očuvanje života ljudi. Kultura tkiva danas zamenjuje životinje u nekim eksperimentima i nadamo se da će nauka dalje napredovati u tom smeru. Zašto divlje životinje ne treba da budu kućni ljubimci? Često im ne odgovaraju klimatski uslovi. Nemaju dovoljno prostora, ne mogu da obavljaju svoje životne aktivnosti, menjaju dnevni ritam, nemaju kontakt sa životinjama iste vrste, mogu biti opasni za ljude, decu i domaće životinje. Koji su načini zaštite živih bića? Zakonska zaštita njihovih staništa koja se proglašavaju prirodnim dobrima. Nacionalni parkovi su posebna prirodna dobra od nacionalnog značaja. To su delovi netaknute prirode koje želimo da zaštitimo zbog retkih biljnih i životinjskih vrsta koji žive u određenom predelu netaknute prirode ili zaštitimo ceo taj prostor zbog nekih kulturnih spomenika, nekih geografskih odlika. Koji su načini zaštite živih bića? A ovo je druga slika na tu temu. Retka vrsta ljiljana. Zaplanina orin koja se razmnožava in vitro u Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković. Da bi se naravno posle toga vratila na prirodno stanište. A šta je prikazano na ovoj slici? Da li prepoznate? Zoološki vrt. Zoološki vrtovi su oformljeni da bi ljudi upoznali divlje životinje, a danas zadatak zooloških vrtova jeste razmnožavanje i zaštita ugroženih vrsta, zaštita biodiverziteta samim tim. Šta je prikazano na ovoj slici? Pretpostavljam da prepoznajete i piše, tako, crvene knjige. Crvene knjige su
posebna izdanja u kojima su popisane vrste koje su ugrožene i zaštićene, koji je njihov stepen ugroženosti, gde se nalaze, njihov narodni naziv, latinski naziv, fotografiju sadrže, crtež i sve ostale karakteristike i podatke koje je potrebno da znamo o tim vrstama. Zavod za zaštitu prirode brine o primjeni zakona vezane za zaštitu prirode. Neke ugrožene vrste u Srbiji. Da li ih prepoznajete? Velika droblja, stepski soko, stepski božur, karakteristični za stepe. Travne sisteme koji polako nestaju zbog toga što se pretvaraju u njive. Srpska ramonda, ris, rosulja. Rosulja je insektivorna biljka. I zadatak za kraj. Dopunjavajte svoj herbarijum ili fotozbirku biljaka tokom letnjeg raspusta. Ovdje je prikazana jedna presa za herbar. Ovdje je prikazan stari Pančićev herbar kako je izgledao. A vi napravite svoj. Da li ćete fotografisati, da li ćete presovati, dopunite kako ste ga već pravili i uživajte u upoznavanju novih vrsta. Hvala na pažnji, prijatan raspust i doviđenja.